Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha Ihum saktimana tra kang hua thengpi kinep dunlong Nijang Karbi Anglong arlo Kiruni Southern Range Forest angkang Jorkinteng area inghin langso along ihum saktimana tra kang hua thengpi kinep dunlong Pai kunia chiklo ni pai inkora nerkep ningkan surihinira inkora ketom ajo Kiruni Southern Range Forest 8H Ranger Kolom Sing Ingti lapen arisang hua tumaphan ACF Monsing ti sopen information longsi patrolling padam toy penajok Jorkindeng area inghin lang solong ihum saktiman trak kang hu athengpi nepon long cheklo ajo porphai sir kebra minute pli kep malom Kineblong Agari registration number ML100414 lapen kang hupon athengpi markari sel mate chingnan bojar value 40 to 50,000 damchi pusi pherangke athengno ningchepon Kiruni pen kam sing dera report Karbi Anglong News Ingdeng Plike Prasirkep Sri Raklila Utsa Yudhya Japon Committee Atumpen Okereng di whole pani Bornam Khor Ahemalong Nithom Arni Katalon Pamanpon Monit Atum Arnama Phanjong si Kroy Pamelote Arnamta Monit Aphan Dia Un Lapen Arnam Hello Monit Penchenglok Perthe Kedo An Marat Mareng Apia Phan Setami Kirai Abanglo Lakha Krinar Kep Hawar Kehat LEC Angkang Nomati Constituency Arlo Hawar Kehat Pen Parokhua Kacheleng Atowar Arai Okereng di whole pani Bornam Khor Arnam Kardom Ahemalong Ingdeng Plikebra Sirkep Aphong Kichok Aningkan Sri Raklila Yudhya Japon Committee Atumpen Nithom Arni An Talon Dunlo Laso Sri Raklila Utsa Katalon Pon Along Kachetong Dun Laki Bisitra Ingti Lem Secretary Parokhua Lems Britain Mohila Nomati Constituency VDC Chairman Lapen Tilot Bordoloi Atumta Laso Sri Raklila Utsa Yudhya Japon Along Apor Chipidun Pen Ning Arong Chipidun Sri Raklila Pulote Asamis Akhai Kedo Adimsi Talon Duncho Laso Ki Kroidun Along Hada Kedo Rapet Karbi Boro Asamis Chilang Rapet Pen Bidi Soreta Chepachoy Rinti Sri Raklila Utsa Yudhya Japon Katalon Along Kadokawe Arad Atumta Ning Cheparong Dunsi Katalon Amai Ing Samjin Pen Pachun Dunsi Mai Pajutpon Hawar Kihat Pen Ren Sing Killing Report Phuluni Angkang BJP ASDC APHLC Asokbui Ingraisi Congress Asongalong Keklodam Ajat Asonta Ningkang Sam Alingalong si Chingrum Dunji Mate Jakong Pidunji Pini Phaikunia Chiklo ni Phai Thong Kebarni Arningkang Sam Por Phai Isi Malompen Phuluni Constituency ke Parlo Loring Thipi Mondol Congress Asai Hemalong Congress Asongpen Kangdang Amai Kangni Pon Bangso Kangdang Amai Along Aluhia Manpen Kachetongdun Karbi Anglong District Congress Kongchun Bang Sanjeev Tiron Michael B General Secretary Sajuna Kropi Langsomipi Block Mohila President Nayan Brahma Lapen Pinang An Aradatum Chetongdun Bangso Amailong Amina Mina Asong Apha Ningka Chethe Kawi Penajok BJP ASTC APHLC Asong Pen COC Congress Asong Aphan Pangtang Dunji Pupen Bang Pharo Societum Nang Chipa Okdu Mai Along Kachethan Pon Congress Asorkar Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Ahud Congress Asong Pen Ason Kiwan P Bonta Non BJP Kachari Pen Radaphan Kachong Thui Akam Sike Claim Towar Krong Pli Along Penta Radaphan Chong Thui Piglo Ajat Asonta Ador Kibat Lapen Thorom Kapiverji Phansi Ke Claim Lapen Ke Khai So Phan Kedong Thip Chi Phansi Kemang Lasi Radatum Matha Parsik Pen Non MP election ahud Matha Pami Pen Le Pahai Non Athe BJP Atum Nang Chinek Onglo Corona ahud Pen Chenglok Kachinek Lasi Matha Parsik Aporlo Puta Mai Along Chithan Pon Phuluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbi Anglong News Channel 2024 Kilik Lok Sabha election ahud Phuluni constituency Angkang ke
Congress ke ai yang ini si tek ini kerja tak son lo si ini itu hulu ni pen kaprek ang mesti sita ini mas doni program kita kondo si ऐसे होल लंडन में बोलते हैं बिनी मुनी तो रात तो मतलब कि नहीं जिम्मी अपन सरकार मांगे इसी उन्हीं के ऑयल पे इसी उन्हीं के चिट्ठी थे ini meeting में मुझसे क्लाइंट डालो टेक्निकल सोलो केवल जियार नहीं सिता राम सोशल तुमपेन juga juga the BJP पेन अपना कते कते करके करना तो non malitum Congress सरकार bilang implement kompong lamcak antek pen lamcak si public kompong jadi itu baru dan besar lang di kuan bang meeting my meeting really itu long lamcak yang lang ke lang di pacung komik akan high guarantee lang ke jadi kayak itu Karnataka lang so Congress government bang dulu itu 1200 cylinder atau kita 500 rating ekonomi walang kita kira dulu ada tapi Annapurna Pamen Pen Son kan hoda kita ane sang kan dari kan ane la laghor homu kita di konjen handa lah ada cekat tu lapen 200 unit current setari mesti gitu di handa lah cekat apa pension hai uthot hai pension scheme nang ewan suji kan kasi lason na ha guarantee hai bang itu Congress government mangote Karnataka long so Rajasthan long so itu da Assam long ta Congress government mangote da hai guarantee bang airline sa puthak bang ke ego ko so airline bang dak arbi ang long na airline sa puthak bang ke la bang ko gel Dr. Banikanta Kakoti aphan chikimo amen pen lokacharli osumara tumaphan scooty keron. Pini phai kuni ni phai thong kebarni Dipu Golf College Rangsina Sarpo Auditorium Holalong Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Aparman Higher Secondary Asatlang Angtek First Division Kachepalong dun atumaphan Dr. Banikanta Kakati Meritorious Reward Scooty Lapen ke hokalo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng pen pi pajurpo Asam angkang pia long ding kansuri hinira inkora ke thom asing kana baha HS asatlang ang thekalong first division chepalong tun atumaphan scooty keron pon asonsi Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Aparman Karbi Anglong Autonomous Council CEM arideng pen pi pajurpo Dr. Banikanta Kakoti aphan kachikimo amen pensi lokacharli amumar atumaphan lokapacharli ahin la anso se ke paprang dun thekji lokacharli ahem aporateng kapele dun thekji lapen labangso scooty penajok akai kemisenchi aphan herjume hangpi dun lopusi CEM apen ningjepo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education Asai Kampen Neliphan Aluhiaman pen nang kachopha ponapot kachuro pajir Lapen Karbi Anglong arlo lokacharli ahin non ansose apranganat keng kam chijordun pupusi CEM pen ningchepo Pini bangso amailong East West Karbi Anglong pangrumpet pen bang pharupora bang trok lokacharli amumar HS asatlang along so arlo tum 60% lapen sopin so tum 75% kelonga tumaphan scooty pi pajerponlo Bangso amailong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bija Singh Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Karbi Anglong DC Karbi Anglong Autonomous Council Education EMIC Richard Tokbi Karbi Anglong Autonomous Council EM MSc Education Asaikam Achokomar Lapen Lo Kecharli Amumar Apia Puatum Chetongdunsi Mesen Penjai Mek Pachunpon News Report Karbi Anglong News Channel Karbi Anglong lasu Kacharli hana paprang bon momlo monsam ke dua jok pen mitri ka percentage pen chenglok non lahai 12 ke pas first division na percentage tame nang bat bomlo tuning asengka na bangke
West Karbi Anglong Pangrumpet pen Paro Tira Pokera isiya da phaike pining bangke Paro Phora Throk anang liarlo 60% la pen 70% kelong a student dom phan alo so tuman ke 60% la pen ke pin so tumas charli tumhan bangke la ke 75% lasi la pangrumpen ken bang Paro Phora bang Throk a phai bang Karbi Anglong la pen West Anglong Pangrumpet pen long don lo la pen ke alang le tum phan ni li pang dak pon lo non scooty ke long chot kali alang tum yong si pene Dr. Charlie G. Plongte, Karbi Anglong Autonomous Council pen si free coaching people. Ake joy pen, entrance exam ka pi undun pen, Dr. ka Charlie jaya barsai, kapilong je pan, Karbi Anglong Autonomous Council pen morning bangke free coaching people. Kini bangke mane jong si UPSC exam pidunte, Karbi Anglong Autonomous Council pen sinil tum tuning pen si free coaching pilo pining pen bangke West Karbi Anglong ta pilo dong kamu kamalo. La si mane jong si UPSC pidun pen mains exam undun pulongte la tumhan ke Karbi Anglong Autonomous Council pen la kep pidun ji la penjong si ako waiba undun det pen pulongte ala so bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen la phopi pangrupet pen la krep hoke UPSC ki no tumhan mane ke IPS officer man po Indian Civil Police man po mane ke Indian Forest Service man po मान के इंडियन फॉरेन सर्विस मन पो मान के इंडियन रेवेन्यू सर्विस मन पो ला यूपीएससी के न तुम फन के लाक्रे फोफो पिदुन पो कुसी नि पांगदाक पन्नो लासी कार्बी आंग्लंग इसी इनिंग रोंग बांके दा लो कचार लिया फाया बांग किमिसेन अफाय बांग नांग बात बम लो लासी मनसम के दुआ जय ने लो कचिंग थुरा सायंग देंगता लसन चुनी बम लो मेट्रिक ऑटोमेनांग तुमता चीनी लो गुवाहाटी बांग के 74% 9 itu mangke 75% itu manganang bat bomlo Guwahati Kamrup pen dal tum mitrika result mim chollo is Karbi Anglong lan chollo Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me